Mana ada utas jua balik kar di jere. Jadi bue amas larang wayah ini 2.300.000 di negara di harga. Ojer dengar haber sampai nang 3 juta lawan pian olon bandehe. Jadi tuh mudahannya amas bubuhan pian bue makin banyak lagi. Laina amas banyak behimpil kaki gigi. Lalu صلي وسلم عليه إلهي إلهي يا إلهي ربي يا رسول يا رسول الله إلهي ربي يا رسول الله يا رسول يا رسول الله السلام عليكم kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Welcome pada ibu bapak hari ini sebertaan yang ada di sini kita bertemuan jadi awal pemula kami mengucap salam di mana pian begana jawab berataan baik ibu-ibu nang ada di seberang nang duduk pemukaan mangami rapian nang tuh di bahu ada tas nang salimbang kalau dilihat parut kayaknya betianan lah tak lupa ulun mau ucapakan atau juga ibu nang bakar udung habuk potongan betianan jadi alhamdulillah ini wayah ini sudah musim penghujan jadi tupas saja apabila betianan mudahan melahirkan selamat berataan Allah berataan jadi bang lalu nang berlanjut ulang kita pematinginan lawan nang ibu-ibu sudah nang disapa akan tapi pulang tuai awal nang pertama ini nang kawan ulun ada mengucap salam kulihat mang diai belum lagi menyahutakan bikin nang ibu-ibu nang mana mendengar akan jadi pang pulang salam hendak kami ulang silahkan amang harni pian maulangi akan jadi kami berbule kakak awal pemulaan assalamualaikum jawab sabarataan Waalaikumsalam kami beri jawaban jadi nang lawan ibu terima kasih lawan pian lalu ulun terfokus lawan kupang ibu berduduk di belakang nang kupang pian memakai baju hirai cuman lawan pian ulun kalindungan ibu berduduk di muka awak saling gemoyan alhamdulillah ulun mau ucapakan 246 betujuh bedelapan berataan buhan pian buhan sungai awang makmur saberatahan jadi alhamdulillah mudahan buhan pian selalu sehat badan mudahan laki makin hari tambah sayang ibu karudung habuk nang si binta tawa gelak saurangan mudahan bulan ini pian betiana lalu berlanjut pulang menaruh sakai dari karudung habuk sudah dijualkan betianan lawan pang ibu sini berataan jadi nang dasar bujur awak benang berataan itu tanda sihat diberikan Tuhan harus nang bersyukur pian kepada Tuhan lawan awak bemoy ada nang kalabihan bila nang tagasak sanggup pada betilam jadi wantian ulun nang mamat ibu duduk di muka tadi didoa akan betianan bulan ini bila bu ejian parut hendak tuh beisi ada syaratnya ulun kasih solusi bila malam sanayan lawan malam gemahan bergewi direncake istilah kata rejaki membunuh Yahudi lawan dosa puting lawan pian ulun padehi
Sidin sudah toha anak pada mahalose. Jadi nang lawan pian hari ini ulun badahi. Ini bang nasihat dari bubuhan kami. Jadi saumpama kada hendak beanak lagi. Jadi lawan pian bujur umur sudah toha tapi harus tetap beraksi. Nang istilah kata di hadapan laki, jangan saruan aja bepupur behimat mangai behebang pipi. Tapi bang di rumah bila di hadapan laki, apalagi bang malam bila di kalambu harus habis beraksi. Jadi lawan pian bila kaina bebiji nah ulun mamadahi. Bilanya di rumah kaina pian beraksi, jangan pupur bebiji disapuakan di sini. Kasihan kang laki apabila nang mencium kalimpanan Sidin tase. Jadi lawan pian nah ulun mendoakan mudahan laki pian makin hari tambah sayang. Jadi lawan pian hari ini ulun padahi. Pada mungkin Sidin hendak betianan lagi. Bajan. Mungkin lawan pian ulun mana rawang bu hari ini. Ada alasan kenapa ujar pian kada tuh bang hendak betianan lagi. Karena ujar Sidin amang mamadahi banyu susu karing kada kawa manyusui. Ulun berlanjut ulun nang mana rusakan. Jadi nang ajil tadi mansip lawan pian. Jadi dasar bujur nangai pian pada hakan. Jadi nang ibu bapak sini nang tak kumpulan. Nang wabil khususnya ibu kerudung abok sudah didoaakan. Lawan dua pian ulun kada umpatan. Ulun hanya buai sakali mendoaakan. Mudahan buai pian panjang umur sehat badan. Mudahan lagi pian udah lagi semakin sayang. Mudahan lagi pian kada hendak bebini pulang. Jadi terus hari ini bemadihinan melihat ibu-ibu pina cariak beretaan. Tapi ada saikong nang bebeju putih nang tisuk di tangan. Kalau dilihat muha pina malamun sempian. Masalah dunia jangan tapi dipikirkan. Paling 70 tahun bu kita matian. Jadi lawan pian tahukah tuh malamun ngapa Sidin pikirkan. Jelas malam tadi kada diberi lagi pian. Alah lagi pian jadi wan bapak nang pian beempat nang pian ni berjalan. Kami mengucapkan lawan pian selamat datang. Dua lawan ibu berdua pian bakawan. Silakan dulu buhan pian makanan. Jadi tidak lupa kami marawa pulang. Lawan itu ibu nang pian mangamira nang duduk di belakang. Ibu nang di muka awak tu sedikit berduduk hingga pian. Lapang-pang awaknya pian agak gemuyan. Sehingga ibu di belakang kada kelihatan. Karena kaya itu sudah ketahuan. Jadi lawan ibu nang bakar rudung hirang. Ulun hari ini hendak mana kuni pian. Adakah tuh di rumah laki sudah beisian. Jadi lawan Sidin sudah main koakan. Sudah ada lagi Sidin beisian. Ujar nang 2 kali Sidin dikawinakan. Jadi bang belum dua mamadahakan. Bisakah tuh bebini tuh belagi pulang itu 2 kalian. Lain nang lalaki kami buhan lalakian. Kawa bebini 2 kawa menambah mulai. Jadi lain kisah buai lawan bebinian. Lalu tadi acil nang bebeju hirang. Disapa sudah pian tadi disapa amang. Nang kulihat tadi api kada belepasan. Sidin mulai tadi api beikutan. Sakung itu Sidin malipakan pian. Jadi wan pian amang mamadahakan. Ngatubung tatahukah kenapa jadi hapi Sidin kada belepasan. Mungkin tuh melihat lawan pamadihinan. Ujar pamadihin duduk sebelah kiri liwar kata tampanan. Jadi wan pian ulun melihat takan. Mulai subuh tadi hapi haja di tangan. Lawan angup-angup muntung
Lalu Bang Ulun hari ini melanjutkan Sidin Bang Tatawa mendengar ujar pian nang ini liwar tampan. Jadi cilih Ulun hanya memadahkan bilanya Bang Pian melihat Amang Harni ini merasa tampan. Berarti mata pian kaur saberetaan. Jadi dasar bujur kawan ini memadahkan. Jadi dasar bujur Amang banyak kelebihan. Suatu pertama Amang bemuhat tampan. Ini nomor dua ulun madahkan lawan pian. Kelebihan Amang nang sebelah kiri ulun main bawakan. Selain bemuhat tampan Sidin beewak hirang. Jadi wan pian memadahkan haja. Liwar purun benar menyambeti ulun tentunya. Bujur pian tahu ulun nang ini hirang. Buai haja awaknya. Parlo pian tahu di sini semua. Bujur beewak hirang tapi idola para janda. Ahla para janda. Jadi nang terus kami bermadihinan lawan ibu-ibu hari ini saberetaan. Bisa Sungai Awang kita bertemuan. Jadi nang lawan ibu nang tiang berdua mengamira pamadihinan. Mulai pamulaan kada beempihan nang baka mata mengamira behiringan. Lalu lawan pian ulun memadahkan bila mengamira kada digeretisakan. Sekali mengamira 5.000 memberi pian. Jadi berlanjut ulun nang menarusakan. Jadi ibu dia nang berhapi putih ada 5.000 sudah maarayakan. Tapi nang dibuat pulang dalam kantongan. Itu nang desidin ulun main kuakan. Jadi lawan pian amun ada taniat itu di hati pian. Anda nang memberi itu pamadihinan. Lalu kada jadi pian mak unjukakan. Ujar orang bahari itu buruk sikuan. Jadi lawan pian ulun memadahkan. Ada aitan niat memberi isampian. Cuman tuh dibuat pulang ke kantongan. Jadi lawan ibu hari ini ulun padahkan. Bila kada mau julung kami anggap hutang. Lalu terus kami bermadihinan. Jadi nang lawan pian nang ulun lanjutkan kepada ibu-ibu nang ada di hadapan. Acil baju putih kada lagi malihat pian. Kayaknya Bang Sidin imbah direwet tadi lalu merasa sopan. Jadi lawan ibu nang bebaju putih minta rela lawan pian. Nang itu bengkok di kapit Sidin coba lihat di Amang. Lalu lawan ibu ulun memadahkan pian besander di bengkok. Hati-hati tajungkang. Ala tajungkang. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan. Ibu nang bakar bung coklat kita beta tangguhan. Pian nang beduduk nang pian memingkuti bungpit ada di tangan. Jadi wan ramli Amang beta takunan. Saumpama itu ibu Sidin ramai betimbang. Berapa kilonya kira pandapat ikam. Lalu lawan Amang ulun mamadahi pian. Pian tadi betakun berapa ujar berat. Nang kekaban habuk dahi manyapukan. Lalu lawan pian ulun main bawakan. Itu sangkaan ulun pian dangarakan. Amun dikira-kira sekitar 100 kiloan. Pun 100 kilo ramai kudus tak akan. Kasihan nang laki kalau pina patah pinggang. Jadi lawan ibu kalau dihitung-hitung paling 90 kilo diumpamakan. Nah lain nang berdua lawan acil bebaju hirang. Jadi wan pian ulun memadahkan. Bila nyabu pian tambus kamilen 10 pang timbangan. Ulun to sabuting lawan pian memadahkan. Lamun nanya pian guring baik di bawah aja buai memakai tilam. Namun nyapang pian memakai ranjang. Abad dua lawan laki ranjang bisa berpatahan. Jadi lawan
lawan tangan. Jadi lawan ibu ulun main poakan. Handakah ni pian menyapui peluhan kada kalapahan. Pian nang kasini kay namanya poakan. Lalu bertarus ulun bematinan. Jadi nang lawan ibu, kami lawan pian, hanya begegayaan. Jadi kita bertarus ini bemadihinan. Nang mana sudah makan, nang pian hendak pulik, mudahan sampai ke rumah salamatan bertaan. Jadi kita bertarus ramai bemadihinan. Madihin kedua di sini kami mainkan sampai imbah juhur di sini bertemuan. Karena jertuan rumah maarak pangantin satu mat ini kami kain nama iringakan. Jadi nang lawan pian ulun mau akan lawan acil B4 nang tak tinggal sampian. Mudahan tu B4 buntian para jakian. Tak imbay naik haji pian saberataan. Jadi wan pian ulun bepukon pulang. Lawan ini acil nang duduk pamukaan. Tangan anda kadede tutungan kadinginan. Cilenya pian dingin cilai nang perasaan. Pian itu hendak minta hangatakan. Kawa itu kasini lawan ijai beregepan. Jadi lawan acil berdika disapa akan. Lain pulang saikong kena dulu berilaan. Masalah pang duit belum kami relakan. Jadi itu pian sedikit didengarkan. Dua lawan ibu, dua mendoakan. Seumpama pian memberi kainawan pamadihinan. Jakanya 100 tadi maarayakan. Nih harga 5.000 meminta bebangsaan. Duitnya kada dapat harau menjadi sopan. Jadi lawan ibu jo ulun mendoakan. Musti bang duit belum lagi dijulungakan. Jadi nang lawan ibu pian dengarakan. Mudahan panjang umur jua pian sehat badan. Amin. Mudahan lagi pian pulang bertambah sayang. Sehingga lagi pian kada hendak bebini pulang. Lawan jua doa tak khusus gesan pian. Mudahan pian buai awak begimoy pulang. Jadi wan pian ulun memadahakan. Cukup baik kaya itu sudah awak pian. Jangan lagi ramai ijo digemoyakan. Amunnya begemoy sangat membahayakan. Amun naik ke rumah lawan pian ulun padahkan. Naik ke rumah kada muat lawang. Lalu bertarus kami bemadihinan. Jadi tu mustahil nang tadi ujar pian. Kayak abang gerang mau naik ke rumah kada muat lawang. Kecuali sidin naik ke kurungan hayam. Jadi lawan ulun itu tak lain pulang. Bila awak sidin kena kegegemoyan. Bila naik ke ranjang bisa ranjang berpatahan. Alah berpatahan. Lalu berlanjut kami bemadihinan. Anak lawan tadi ibu kita beri leen. Cuman hari ini memadahakan haja. Ibu nang B4 nang beduduk di muka. Ulun lawan pian hari ini curiga. Dilihat bu moha pian pina sama. Hakun hak nang B4 pian bersaudara. Alah bersaudara. Jadi ibu B4 sudah kami menyapa pian. Mudahan buhan pian bahagia terus. Kami mendoakan bahagia di dunia sampai ke akhirat dalam surga tak kumpulan. Jadi nang tidak lupa buhan pian kami doakan segala hajat pian mudahan dikabulkan. Lalu berlanjut ulun menerusakan. Lawan nang bapak ibu di sini sabarataan. Lalu kita menyapa di ai pulang lalakian. Nah sidin berdiri nang disapa akan. Mana? Lalu bang sidin masuk nang kadelem. Sidin hendak makan ya itu Pak Haji kah tadi dinamakan. Lalu Mbak Eli aja pulang main poakan. Jadi nang abang Arni
sudahkah lilihatan. Nang jadi tidak lupa ulun berlanjut pulang, terfokus nang tawan ibu sudah disambet pian. Kita tuh beelih lawan pamang sebelah kanan, pian mangamira lawan pamadihinan. Ulun minta izin berdiri aja manai malihat sampian. Dilihat tuh pamannya besar bujuran tampan, ditambah pian si singot liwar kalalabetan. Jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan tahun ini kawak bebini pulang. Jadi lawan pian sudah didoakan, jadi ini bang mangai ulun mamadahakan. Sebelum bang pian ujar bebini pulang, tapi nang satu mat ulun mamadahakan. Sebelum pian bebini tadi ujar sasingot, pian kapanjangan. Bila nang sasingot sekitar sabulan, sadang itu dilerep ulun main poakan. Bila ada dilerep kaina bini anom, mangai bila malam bila pian manciom timbul pingi beti anak. Bertarus ulur pemadinan kepada ibu bapak hari ini sampai retaan. Lihat timbang acil nang duduk di muka, imbah ikam sambet sidin beuling kepala pina marangut sokangan. Jadi lawan acil ulur memadahakan, kian lawan kami masih ada tahutang. Tahutang awan, jadi berlanjut kami bermadihinan. Jadi lawan acil kada kita berileen, jadi lawan pian ulun memadahakan. Bagus benar tangan pian di andak kapipi timbul-timbul kalindungan. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi, tadi didoakan amang bebini lagi. Lalu ujar acil ada memberi kode, bila laki belaki ujar sidin tatak jeri. Lalu berlanjut kami menarusakan, itu nang lawan abang lalu di tengah jalan. Nang lawan guru ulun menyapa pian, kayaknya bang guru seruan saparanakan. Jadi lawan pian kayaknya hendak bolehkan, jadi nang lawan pian nang mana hendak bolehkan. Jadi hari ini ulun mendoakan mudahan kaina boleh pian selamat di jalan. Pian imbah saruan hajat dikabulakan. Jadi kakak betarus hari ini bermadihinan, menyapa nih bang ading di muka beretaan. Jadi nang pemula menyapa kopiah hirang, itu kopiah pian lamun kawa dibujurakan. Apang kopiahnya tahiring sebelah kanan, mun salawar handap nang bewerna hirang. Dilihat bang awak tak kenal pada kawan, kayaknya nang tak kenal ramai tak genjang makan. Lamun bejuk kuning nang itu mainan diigut sampian, rambut inya besah kayaknya imbah behujan. Jadi lawan adik nang salawar hirang, tadi nang kakak sidi sudah menyapa pian. Pian awak kenal jelas tak gencang makan, tapi awak kenal ada satu kekurangan, paling nang sanjeta kayak kali ikan. Jadi lawan ading nang di muka sini, nang pian baju kuning, pian tuh baju git liwar asik sekali. Jadi lawan ading hari ini kakak padahi, bila nyato tatawa dingai muntung di tokope, nang apang mun dilihat di tengah kada begigit. Lalu betarus kakak mendoakan lawan ading di muka, mudahan buhan pian selalu sehat badan. Mudahan sekolah buhan pian pendapatan, apa hajat pian mudahan dikabulakan. Jadi nih bang ading kakak mendoakan, mama lawan abah begawi para jakian, apa rajakian. Lalu berlanjut kami menarusakan, jadi sambil kita nih besar sapaan, kayaknya harinya
mulai turun hujan, jadi nang lawan pian sedikit mana rusakan. Pinanya kang menhabuk sudah mulai kedinginan, jadi nang lawan ibu di sini bertahan. Lalu kami menyapa lawan ini ibu nang HP di tangan, jadi nang lawan ibu beanak bebinian, gitu anak pian itu nang berdua kabo di panangahan. Jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan, itu nang anak pian sekitar 5 tahunan. Kawa ibu ay lagi pian nang betianan. Jadi lawan pian hari ini menyapa pulang, menyapa tukang kamera liwar kabubung asal. Pian lawan ulun ada persamaan, pian lawan ulun sama-sama pada tampan. Lalu bang mangai ulun memadahkan, lamun wan tukang kamera pian menyamakan. Ujar nang berdua sama-sama tampan, tapi bagi abangnya merasa penghinaan. Jadi wan pian sedikit memadahkan aja. Ujar tadi amang ada persamaan jua, lawan perbedaan ulun memadahi jua. Sidin mangai bungas nang awak tingginya, mahiri pang benas lawan gitu paril, gitu nang bersmata. Jadi lawan pian ulun memadahi aja, pian sakilas pintas kayak kura-kura ninja. Jadi lawan pian memadahkan aja, bujur nang tu disambet kayak tadi amang kayak kura-kura bang ninja. Parlo ikam tahu hari ini semua, bujur beawak hirang idola para wanita. Bujur ikam ramai ada juga minusnya, jadi wan ikam aku kasih bang jua. Bila buhan wanita memandang amang sakit hatinya, ulun tolak tuh cintanya. Karena bang pian bapak deh bang haja, nang kaya ulun ini stoknya sangat langka. Jadi lawan pian ulun kader sanggup jua, masalah bang pian harap benar kata-kata. Jadi lawan pian mangai ulun cuma berdoa, mudahan pian lakas pulang bebini dua. Jadi lawan ibu pian hendak belikan, malah katu berakat asing-asingnya di tangan. Jadi wan bapak nang pian tu belikan, mudahan paai pian sehat sabar taat. Pian nang ada hajat dikabulkan Tuhan. Lawan nang di belakang nang baju sasirangan, bila ada tunang bujang mudahan tu jodohnya lakas mendapatkan. Nyaman lakas jua duduk di palaminan, kaina bila kawin undang bemadingan. Jadi lawan pian juga kami mendoakan, mudahan buhan pian nang hari ini bolehkan, mudahan selamat pian di perjalanan. Amin. Mudahan juga hajat gitu dikabulkan. Lalu nang bemadihin ini kita teruskan, lalu ulun terfokus gitu lawan amang mamidio pakai api nang kopiah hirang, memakai kacamata ulun menyapa pian. Jadi lawan pian tak lupa ulun doakan, mudahan jua pian panjang umur sehat badan. Mudahan bang pian jua para jakian, nang apa hajat pian lakas dikabulakan. Mudahan jua pian kawa babini pulang. Jadi bang Ria amang berlanjut haja, ada tadi bang bapak nang pian mangamira. Jadi bang ada tadi bang infonya, ujar tadi bapak nang pian bungas memakai kacamata, nang pian mangamira lawan kami bertiga. Lalu hari ini ulun nih berdoa, bilanya ulun berdoa amin akan semuanya. Bapak berkacamata mudahan babini tiga. Jadi bang mangai ulun mamadahi haja, cukup pajar ibu sidin bebini dua. Lamunnya bang sidin bebini mangai 3, kalau pina subuh kada kawa bejalan. Alah tentunya. Lalu berlanjut tuh ulun mana rusakan, jadi terfokus pulang lawan bang itu acil nang karudung habuk memicik HP
Itu nang hapinya di kalalalangan. Dan orang bahari iPhone dinamakan. Jadi nang lawan pian sudah disapa akan. Sudah nang hapi pian kelihatan pemadinan. Jadi kita berlanjut amang mana rusakan. Kalau ulun menyapa lawan nang tadi ibu nang duduk bak kacak pinggang. Lihat itu Bang Sidin ada tuh gentungannya nang karudung pian. Kamu sakilas pintas nang kaya buah-buahan. Antara nih ulun hendak memakan. Lalu betarus ulun nang malanjuti, ibu karudung habuk ulun mau ucapi. Dilihat Bang Amas ada nang beisi. Lihat di tangan sebelah kiri, mana ada utas jua belingkar di jari. Jadi bue Amas larang wayah ini 2.300.000 di negara dihargai. Ujar dengar haber sampai nang 3 juta lawan pian ulun bandehi. Jadi tuh mudahannya Amas bubuhan pian bue makin banyak lagi. Laina Amas banyak behimpil kaki gigi. Lalu berlanjut ulun mana rusakan. Jadi nang lawan ibu sudah didoakan. Mudahan Amas pian itu dibanyakan. Bila Amas jenyak kami ingatakan. Amas dibagi-bagi lawan pamadinan. Jadi lawan Ramli hari ini amang padahkan. Jadi ngitu Sidin pemurah beretaan. Makin didoakan mudahan ujar Amas banyak beisian. Ajar pian pemurah ulun memadahkan. Nang tadi aja 5.000 biasa pulang disimpan. Jadi lawan ibu nang tadi 5.000 hendak memberi sawiran. Tapi kada jadi kada hakun maantarakan. Ulun lawan pian hanya memadahkan. Nang itu pang duit jangan terlalu disimpan. Pas kaina habis umur laki bebini pulang. Jadiwan ibu ulun memadahkan. Dasar bujur Sidin murahan beretaan. Jadi lawan ibu ulun memadahkan. Tadi didoakan mudahan ujar pian banyak tuh beisi emas itu perhiasan. Salah-salah di lawan pian ulun padahkan. Aku nato sabingkai di etarwan pamadinan. Jadi lawan ibu mangai ulun memadahkan. Sidin mangai kunir tadi ma unjuk sawiran. Tahukah kapian kenapa Sidin kulir maju nang ke depan. Habis nang awak Sidin berjalan aja aberetan. Bila bu pian ma atar tupang sopan. Nang ini buhen kami hakun haja bejalan. Nyaman imbah kaina pian memberi sawiran. Awa itu imbahnya salah jerwerega. Jadi Bang Buai sakadar memadahkan. Ninain muhapian kami maminan duyakan. Karena 5.000 biasa tadi disimpan. Jadi lawan ibu kita ingatan. Pada hari ini buai kita berdepatan. Ujar nang 4 mata mangudi lawan tangan. Sebelum 4 mata kaina manglih berdepatan. Kawa ai pang dahulu amang minta nomor dia. Jadi berlanjut ulun nang mana rusakan. Jadi kaina amang meminta nomor pian. Nyamang ujar amang malam bebisian. Pian pisi lawan ini lawan amang sedikit membahayakan. Bisa memisi orang kada sing berjuang. Jadi lawan pian ulun memadahkan. Kada hendak minta nomor ulun lawan sampian. Dilihat muka beleki beretaan. Jadi muntah salah haro tu kaina pilih membahayakan. Musihatu nang laki membeweki bakal lahian. Jadi Bang aku sakadar mana rusakan. Ajar ikam tadi lawan ini amang sungguh membahayakan. Bila ujar bisik rancak ada sing bejuan. Aku hari ini kadang awam membayangkan. Pas kaina bila bisik kada saling bejuan. Kasian nang di bisik melihat kada kalihatan. Jadi wan pian ulun memadahkan. Bujur kada papa awang baawak hirang.
duduk di kursi. Nang ini tuh umpama menjadi kurasi de. Nang baju kuning menjadi amang harne. Nang besalawar habang pian menjadi ramle. Laluan pian kakak memadahakan dingai ngamun kawa jangan hendak berhujan karena cuaca kada menentu bujuran behenu panas benar behenu turun hujan jadi lamun kawa jangan lagi berhujan cuman hari ini kakak hanya mendoakan mudahan sehat terus dingai awak sempian Jadi dasar bujur kakak memadahkan kasanang kasihan pian tadi mangai mahripakan kebujuran jadi ngini bangko kada kebagian ayo hapian duduk kaina dihiga amang bila pangpian dingin amang marah gepian marah Gepian awan coba terus kakak bemadihinan terfokus lawan ading nang baku pian bila waktu juhur pian nang hendak sembehyang dingai lamunnya kawa salawar begenti pian abang tuh salawar lentohot kalihatan jadi lawan ading kakak mau umpamakan mana tinggi genggam hendak menampar nikah jadi lawan ading kakak mau ucapakan mudahan bang sukses pun pian beretaan lalu nang terfokus ngitu lawan ibu karo dong habok pian hujan makin deres baju diangkat pian jadi nih bang ulun hanya memadahkan kawan sebelah kiri orangnya liur berubah jadi lawan pian ulun memadahkan dilenya to arinya pina belebet hujan nang itu bang bejo hendak maangkat pian ulun tidi sambet kalau liur bauman dilenya maangkat jangan sampai ke betang paha sampian jadi lawan pian tempolo hari hujan jadi nang berdoa kita nang sabarataan ujar itu ulama bila hari hujan insya Allah itu doa lekas dikabulakan lo ibu beempat ulun doa akan mudahan doa pian panjang umur sehat badan Amin. apa hajat pian lekas dikabulakan mudahan nang bertaan pian awak sehatan Amin. mudahan tapa imbai buhan pian betianan jadi nang berdoa hari ini ulun lanjutkan maka sudah tadi sidin nang beempat kada hendak betiakan jadi minta rela kami lawan pian hujannya makin lambat ayo kita berdoa insya Allah doa kita cepat dikabulkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan seberataan di sini berdapatan kita panjang umur selalu sehat badan kita awak sehat di jalan ketaatan dan awak sehat dikuatkan iman mudahan kita sehat para rezekian rezeki di langit mudahan diturunkan dalam karut bumi mudahan dikeluarkan rezeki nang sulit mudahan dimudahkan rezeki sedikit mudahan ditambah Tuhan mudahan bang jua kita beretaan rezeki nang didapat diberi keberkahan nang ada hutang mudahan cepat punahan nang belum beleki atau belum bebini mudahan tuh jodohnya lakas mendapatkan belum betianan mudahan lakas betianan jelas beretaan di sini Tuhan pian segala hajat kita dikabulkan berkah hari ini itu turun hujan ini acara kita diberi keberkahan doa yang terpenting kita sabarataan dunia ke akhirat kita diselamatkan awan sedang besatop buai kami bertahan lamun terlalu lawas orang bisa ajan jadi minta rela bila hari ini ada menyambut pian niat tujuan kami hanya bergegayaan maklum bematihin kami berhepalan
kada memakai buku, kada memakai catatan. Cuman tuh yang mana nang tadi ada kalau hendak memberi sawiran. Nang 5.000 tadi kada jadi memberi pian. Sampai tuh mati amang mengatakan lalu lawan pian ulur memadahkan. Kami minta rela ini berataan, niat tujuan kami hanya menghibur pian. Jadi yang terakhir kami ucapkan Assalamualaikum, minta rela berataan ilahi. terbang bersatu suara bertahan.